أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت يا أخوان أول من كوري ريغا مي سلسلة وهكذا كافا واني سبب النزول بهيغتو نوت أسباب النزول بهيغتو. هذا أول من كوري مجندني علوم القرآن جي درستك إغتو مهارو مي فهم ميديا ريغا أول من مواهكذا كي كوري دنيونو غتا آية نوتا سورة باوالي فنو صحبتكا بهي غتون اغتون اور دنوا فوان آمو غتگا آية نوتا آية تك نوتا سورة باوالي امغا صحبتك سيدا فنن نتي آمو غتگا باوالي فمو غصفا وسوي اگي تورون باي سورة تكا باين آية تكا ادي ba e waki waki aya bes bawa lefawe ekeki sawbutaka lagin egotun sawbutan algon menna denegatu muge de mastaraki nuwata degotaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna ei miveni sawbaka hure bawa le fun ayate kam bayan kurawwa fa wumun nuwata sahabi bekalun e bekalunna ekan engewadagen miveni ayate nuwata miveni surate bawa lefawani miveni sawbaka hureye egota vidalwe agulmenna bayan koddewafa wati awun kuri rega wahaka dakka fawan bay ayata bawa lefawani hingada hadisa taka bulige anba ayata nota surata bawa lefawani kurebe suwal taka bulige egotun hadisa tawga wahaka agondo dannawala mungengos fawani kuriduwahuga ei Allah subhanahu wa ta'ala وأنذر أشيرتك الأقربين مئة باوال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفا فربدا بچن أروبا غوال في غوال وما مكة مشركون إبوما غولين إكله غفانو رسالة الليبردا جنة كم خبر دبوما غولين إكله غفانو كبودبه أبو لهب إكله غفانا رددي أنا تبلك إكله غفانا هلاك هوتة إكله غفانا دنيو من دين الله سبحانه وتعالى إكما غولين سورة المسد نوتا تبت يدا أبي لهب وتب سورة باوال مجه وها كارغون من فهون دكافان هم قطع كوريغا إشارة كل قطع إهن سبب قطع ميونني كورة سؤالك أقولين سؤالك جواب الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك باوال ومن جندو سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أي غيب إنجودا جنوا بيكلنو إكلي فانا كي إنسان غيبك علمو لبيودهم وني همكني الله سبحانه وتعالى إكني هنكمون إله سبحانه وتعالى حضرتهم كما كقولي قطون سيدا خبر النانني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أميل لفلا كمجا قوي كندلو مكي أي كوربين كمنو أقول من كمجا متى تفاعتو أكيد ريتوغا إشارة كل فوان إقطون هنگا دي إن حادثة أي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها يا دماغ حادثة إكده غفانو غي فريكانو إكمنا غي فريكانو أوس بن الصامت إكده غفانو إكمنا يا ظهار كوما غوليغين إكمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهن أس شكوى دنو مغواهكا عائشة رضي الله عنها روا قرفني إكمنا بدالوني الله سبحانه وتعالى غستاهر وانت كماي امها تكچن ايگه emme kudi adu takaddan aswa wodigem wa ilahuge hustahir wanta kamai timan kamana khawla bint tha'laba ge wahaka timan kamana ya baifharu adu ibe anebba timan kamana ya wanghana begembe ekamana kotori koluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunna wanikon ekamana wadage manaki aisha radhiyallahu anha kotori koluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ಹುನ್ನವನಿಕೊಂ ಖೌಲಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ವಡಾಗಿನ್ ಶಕ್ವಾ ದನ್ನವನಿ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಂ ಕಮನಾಯ ಎಕಂಬುಲೇಗೆ ದಕ್ಕಮುನ್ ದಿಯ ವಾಹಕಂ ಬೈ ತಂಕೊಳ್ಕೊಳು ಅಡು ಇವಡ ಗನ್ನವೆ ಅನೆಬ್ಬ ತಂಕೊಳ್ಕೊಳು ಅಡು ಇವಡೆ ನುಗನ್ನವೆ ಎಹ ಕ್ಯಾರಿಗ ಇನ್ನೆ ವೀರುಗವೆಸ್ ದೆಂ ಇಕಮನ ಬಯಾನ್ ಕುರುವನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗ ಅಸ್ಸವಾ ವಡಿಗೊ ತುಮಗೆ ಫುರಿಹಮ ಕಮಾ ಹುಸ್ವಾಹಿರುವಂತಕಂ ಹಂಗುಡುಗ ಮತಿಂ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖೌಲಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಗೆ ಶಕ್ವಾ ಅಸ್ಸವಾ ವಡಿಗೆನ್ನೆವಿಕ وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ekmana ge firikalunna behe gotun shakwa danno mungendebi rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهي تقول ekmana dennebi ya rasulullah allah ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala shababi timan kamana ge zuwankan ekadege fan firikalun farikulu wafi bahuge mane badafi mane ki timan kamanaga muli zuwan hayan ekiga midiyei ekadege faanuge ambikambale gotuga innawagenne wa nathartu lahu batni timan kamanage bandu fulu e bekala kattakaye huskure vimane ki timan kamanaya den darikala kulibada nugannawa umuran annan den timan kamana baawro darin e firikalun nattaka balibe inde viheme manaki timan kamanaya etabbawaru darinne ebe kadege farapun libifa ebani hatta idha kabra sinni wanqata waladi dhahara minni timan kamanage umurun doshive darinnu libe hisaba iddan kedigen diu maffahuga den timan kamanaya ekadege faanu dhiharu kurawwafi dhiharu kurumaki mihaku enage ambi mihaya eitimage mamiha fada mihe kamuga bunu em ekamana shakwa miannani warar riveti ibara etakum emmet zuwan irusure kaamini koggen e zuwan umur ekiga heda kolla etabba woro darinnen e firimiha libu mafawga timan kamana iddan kadi darinnu libe hisaba muskuli mafawga den timammi enage mammeya effada mihe kamuga bune timan kamanaya dhiharu kofiye اللهم إني أشكو إليك رسول صلى الله عليه وسلم أريوغا دنوني كيفانوغا أريوغا هنواغي اللهم إني أشكو إليك الله سبحانه وتعالى مخاطب نوت الدعاء مي كرمت كرفني بدالوني الله تمن كمنا إبا إله ودرتغا شكوى دنومي مكماغي عائشة رضي الله عنها بدالوني فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ekmana evahakata nimi embure wada nugannawe jibril alayhi salam mi ayat takagen faba wada gannawa fi qad sami'a allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha egota gos mujadala suratuge kuri kolge ayat maneki mi ayat toga e bayan kurawani dhiharoge hukum adi allah subhanahu wa taala ekmanage shakwa aduwesvika ekamana shakwa kurawwan e hingi wogut koluge terega ekamanage e shakwa efo embure wada nugannawanis jibril alayhi salam allah subhanahu wa taala hadatum wahiga ayat takage wada gannawa fa mi ayat bawal bigem wani algon menna bunevene aisha radhiyallahu anha ge riwayatun ekamanaya maneke khawlaya adi khawlage firikalun أوس بن الصامت رضي الله عنهما جه مسألة غوليجن إنما مسميتنوغا كورين ألغون من إشارة كفوان فدان صوبون نزول جه إمّe بدو بينو مكي إنغمو جه إمّe بدو بينو مكي آية تجه مفهوم نوتا مراد نوتا معنى دنيغتوما نوتا تفسير دنيغتوما ألغون من فسيح وجن ديوم إبس حالجا إيج مراد كي أي همه كني إدبه كمالونا بهيغتو baawale vuno ayate ke nota hukume kenu maniki mige kuriga islam diinuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e baawale fe nuweye firihena ku firimiha enage ambimiha ya firimiha enage ambimiha nisbekko timange mamiha ya effada mihe ke ti buna bunumak islami shariatuga onnani kon hukume kan den allah subhanahu wa taala mi ayata mi baawale vani qad sami'a allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha ekamanage firikalunna behe gotun kalege faanu garihuga sirrum wahaka dakkawa ekamoge
shakwa kore vikamana ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala aswa wadigannawa fikan kasaware ema mifada hadisa ka gule gotun awmaki kuriga sagun denne fadan evs halegga ekama khasumennu ekama qalgomenna war fasehen ayatuga miwa dhiharuge muradu nota ayatoga miyanna dhiharu kurumuge maane ki ei kobakan algonmenna war fasehen deneganeve hadisa algonmenna engunima ei firimiha abimiha adimayan efadan bununka komme firihenaku komme anhenaka dima buna budumennu abimiha ya dimaya firimiha egota buna bununka embima sababu nuzulaki ei Qur'an ekamaka gule gotun ekamegge wagutuga ekame hinga diuma guligin nuwata sualaka gule gotun jawab devu gotun bawale sababu kamuga wan bayfar kurin algon ishara ekolli gota sababu tangolle durgoves oedan misalaka sabbe hinga fa egi fahun zaman kolaka fahugaves esabaka guligin ayata bawale vidana gonmen kuri gawane miwahaka ga war tafsil ko wahaka dakaf Aisha radhiyallahu anha ya nisbek ko ufedigen die ifuge hadisa guligin ga gandaka masaren ha duwas Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum wahi bawa nulevi gosfabe hame gota mifada bayin hadisa takan algon men bisnala iruga fennan ebuhuri khabar kurawwa kurige ki hadisata evves suwalaka evves wahake ka nuguli evves halegga kamin higumaka guligenno misalaka Allah subhanahu wa ta'ala eba khabar kurawwa gifulu muguralan akamuge wahaka suratul fil ga ekamaki ei kommehen bayaku suwal ko genne adi hama ehemme ekama gule sababa guligen bawale vunu ayata kenno not suraten nu kuriga masad suratuge hadisa ya khilaf misalaka rasul sallallahu alaihi wasallam duniya wada gennabi aharuga hingadiya kamen ei gifulu muguralima fil baga ga mihun awun ege ite zamane fahum rasul sallallahu alaihi wasallam rasul kama gen fonu webi Allah subhanahu wa ta'ala hama ekani algon menna khabar kurawani ekan hingadiya kamuge macca kirit qur'anuga ehmbima e ayat nuwata suratul fil bawalumuge sababaki ei abrahat gefulu muguranan awun kamuga algon menna ka nubunewe ennu e sura bawalumuge sabab ehnam e suratuge mawdu'ki ei eme efada gotaka hunnata antanaka ilumberin ei sababake vidale nuwan ehnam sankole fahun ayasves ekamaki ekama sida gulun huri gotuga bawale vijje hukum fulkama wanama ekan kande eligen annani ei sababu kamga misalaka algon men nakirit qur'anuga bayan kurefawa kurige ummettoge wahakata sababaka guligen ewahakatan kun wahaken atujje kama wanama ei sababun nuzul ehnamaves ya khilafan Allah subhanahu wa ta'ala nuh alayhi salam qawmuke misto kun nota hud alayhi salam qawmuke misto ge wahaka gennawmaka komme faharaku algon mennaka nubunevene ei ebe kalunge terega miweni kame hinga diuma guligen bawale vunu ayeteke maneki eiwes Allah subhanahu wa ta'ala khabar kurawmu gendawa goteke misalaka mifaden ngayen Allah subhanahu wa ta'ala wattakhadha Allah Ibrahima khalila Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam ilahuge khalil kamuga hippawafi khalilaki lobata khunne emme gang ekuga abadu es ule wakinwa emme lobiwa ekwariya ei aadya khilaf gaakam huriha siruk takeka huriha kankame enge hituge loibba ekuga onna gaakam Allah subhanahu wa ta'ala khalil gotuga Ibrahim alayhi salam hippei fadan algon menge man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam was ilahuge khalil kamuga hippa wafawe maneki mi aye bawale muge sawben nune ei Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala khalil kamuga hippemu ei ma kurige kame ehnamas ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna khabar kurawani ei ekan egota vefawa kamuga mi kankan denegatuge faada ge terega kuringa gondu ishara kolli fadan ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatuge hikme algon men na egigendiu Allah subhanahu wa ta'ala ayat munasabtaka wugutaka guligen bawalabwa bawalevumuga hunna
hikumetten algon mennan engen diyama shariatuga ammu maslahata riyai kura minwara adi hadisatan hingamun da'iruga hadisataka gule gotun bawalawwa bawalewmu ummatuge machawa rahmata adi ummatu kankan maslahaturi gotegga nimmewman Allah subhanahu wa ta'ala ga bawalewmu tawga riyai kurwa fa wakan algon mennan engen dan ಅಣಿಕಮಕಿ ಕುರಿಗಳಗೊಂಡ ಇಶಾರೆ ಕೂರ ಗೊತ್ತ ಆಯತೆ ಬಾವಾಲೆಂಗೆ ಸಬಬ್ ಖಾಸ ಕುರೈಫಾ ವಹಿಕಮಕ ವೀಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎಫದ ಮಸಲೆಕ ಸೀದಾ ಹುಕುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ನುಗುಳುನು ಕಮಗ ವಿಯಸ್ ಎಫದ ಕಮೆಗೆ ಸಬಬು ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಮಾನ ದೆನಗತು ಮನ್ನೋದ ಹುಕುಂ ನೆರುಮ ಫಸಿಹವೆಗೆಂದ ದಿಯುಮೆ ಬೈಬೇಕನು ದೆಕೆ ವಡಾ ಗನ್ನವ ಸೌಬೆ ಒಯ್ಕಮ ವಾನಮ ಎ ಸೌಬಕಂ ಎ ಆಯತ ಖಾಸವೆಗೆಂದ ದಾನಕಮ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಜುಮ್ಹೂರ್ ಇಲುಂ ಮೆರೆಂಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮಕಿ ಆಯತ್ತೌಗ ಬೆಲೇನಿ ಸೌಬಕನ್ ನೂನೆ ಖಾಸ ಸೌಬಕನ್ ನೂನೆ ಬೆಲೇನಿ ಆಮ್ಮು ಲಫ್ಜಸ್ ಆಮ್ಮುಕ ಅಂಗವಾಫವ ಎಂಗೆವಶ ಮಾನಕಿ ಕುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುಕುಂ ಹಿಂಗಾನೆ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಅಲ್ಗೊಣ ಮೆನ್ನ ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನ ಉನು ಗೊತಾ ಮಾನ ದೆನೆಗತುಮ ನೋ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರ್ಮ ಅಲ್ಗೊಣ ಮೆನ್ನ ಫಸೀಹವೆಗೆ ದಾನತೆ ಮಿಕಾಲ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಮರ್ವಾನುಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಖಿಲಾಫತುಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನುಗ ಬಾವಲ ವಾಫವ ಆಯತೆ ಆಲ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಅವ್ವನಾಯ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم مي آية الله سبحانه وتعالى أنغوني لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا جباميون هين كراسة إباميهن لبفاوا إتشكامدغا فخور وريوه أفاكو بوداوه غني أدي إباميهن نكورا كنكمون إباميهن التعريف بس لبمان إدي ميهن إباميهن كامياب لبجكما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب عذاب سلام كامياب لبجكما إباميهن هيكوغين نواني ولهم عذاب أليم إباميهن ويندني عذاب هوت ميايتا غوليگين مروان سوال قربني ابن عباس رضي الله عنهما أريهوغا إكدي غفانا دنماشي ميهكو هما إديداني إميها نكورا كمكم وس إينيا فخور وريكموغي تعريف بيكو قران نوت اميهكو نكورا كمكم وس حجامتكم هذا ام وجكم وانما ان كم ميهكن عذاب لبيكم وانما تممنگه تريغا مدوانه عذاب نلبي ميهكو بفد غتكن ابن عباس رضي الله عنهما يا حسيلو ويما ابن عباس رضي الله عنهما بدالوني ما لكم ولهذه الايه جبامي هنا مي آية كون كمين هيجي معنی کہ می آیتو گا میوا حکما ارگن میں مسلمون مؤمنون اوتی کون گولو میں هيجي ای ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بس فرق انما نزلت في اهل الكتاب مي آیه باوا لبگی ونی اهل کتابینا بیگوتن اما قرآن تفسیر کو قرآن کے معنی دینے گتو مگا ورگ گنا فہرا ای آیت باوا لیفا ونی كونكم مقام تاكا كونكم بيكا بهيغوتن تو بلمكي وسور مهم كم بيفهروا بأميهم كيرت قرآن وجهما كم آية أي آية كون أميها استدلال كورم بيما كافرنا بهيغوتن أسوتس نركاغا كافرون جهالا بهيغوتن أسفا إكمغاويس نوت أهل كتابنا بهيغوتن أسفا إكمغاويس بيفهروا مسلمون جماعة أي آية حكم كون هذا نوت أي آية كون دليل دكا هذا أي حقيقتuga mi ilmu nuwata mikamuge teriya miha ahulu weri wefa nekkamuge hekke efahuga ibn abbas radiyallahu anhuma kiyawa vidalwani ege kuri aya vidalwani wa idha akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba Allah subhanahu wa ta'ala ahulu kitabina notafaddevu faraitaka akuga mithaq ahuduka shawaru hippevi hindu handuma kuravwas ege fahatuga mi sateka addi haywana ay kuri algon men mikiyevi wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw ay sateka addi avwana ehmema kuri ayata guligenne fahu ay ibn abbas radiyallahu anhuma mi bayan kurwani asuman sobaki ebami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebami honna sual kurwevi
kamaka behegotu den ehinduga ebami hun e kame wanghana ko sirru kuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bayan nuko sawbaki ebami hun kuramun a kamen ei tawratu gawa hukumta mistakunna forwamon gendiu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayfaru bayan kurawwa musa alaihi salam bawale vuno fefutta gawes miweni kamen eveni kamen onnane kamuge wahaka eya guligin ebami hun ekankan wanghana ko forwamon gengosfawani ehmema e forwamon gendiuma guligin ebami hun wanghana kon uletive ekama gule gotun astuga ebami hun e sirru kurun taka gule gotun asfawa basfulta ekama ibn abbas radiyallahu anhuma bidal ehmema agul menna warabada ayatuga miwa aslu ebami hun nukura kamakun ta'rif libumang ede mihun nan adabu libene kamang asfa eoi otumoge hagigi muradaki ei ahlu kitabin ebami hun nan allah subhanahu wa taala bawale vieche wanghana kon e gawagotan amal nuko den ebami hun naki fotuge ahlu werin kamuge laqab libigen tibu mattaka ede edun ei ebami hun na adabu libigen dane kamek kamuga e angawni kamuge sabun ebami hun naka ahlu kitabin na viti we salametri kama rakatri kan libigenne nudanete hame gotan algondo korin ishara kuramonga evvattaren ei kirit qur'anuga lafzu asfawa ammu gotegga asfawies ekamuga khas engewmen oikama adi engewmuge dashun note kama guligen hinge khasa hadisan algon menna ekan tafsil uturak purawigin dak ehm efada halategga algon mennaka hi kurave gotakan ijtihad koggenne qur'an hukum neri no tafsir koggenne nuwan maneki algon menna ekamuge sawbe fennan ovva adi esawba guligen bawale vun ayate kama vanama ege ammu hukum take fula kon nagagin ijtihad koggenne nuwane misalaka innal ladina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim mi ayata bawale bigem bani غذفا بهيغوتم مانك عائشة رضي الله عنها يا بهيغوتم دكيونو افكوغه واهكه يا غولغين الله سبحانه وتعالى غذفوغه حكم باوالا وافني ادي اتفارم تأزير كرما انغا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره مياتك مثالك مي انني مؤمن انهن تكونغه واهكا ehna mi ayatuga anghin takunge wahaka ayas mige terega mu'minun was himenigenda ehna mas komme faharaku mitanoge lafzuge muradaki ei ghafil komge terega maneki kameni ge sobun hinga guluntaka behe kankan rangalan nenge hantu ghafil kommati gatibe kabalunge murade nune ei ega maneki fahish amal takan araga tuma ghafil man ekankama duru hede ekankan nudanna ekankamuge terega nule anghem be kabalunna nuwata firihunna kamuga yes غزف کو فيكم افانا ما نوت ابامهم ارانو غن فافيكم تومت کو فيكم افانا ما ابيكا ويندني عذاب هټه ادي دنيا اخرتوغا ويندني عذاب ميدنوي بودوگم با عذاب ادي هم اهم دنيا اخرتوغا ابامهم الله غدت لعون هټه يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ادوهكم ابامهن ويندني بودوگم با عذاب هن دوهوغا ابامهنge attaka duutaka faatan ebamiunge macca hekide mundane manike ebamiun koffawa kantoge maccan hekidene bai qiyamah doga yawma yuwaffihimullahu dinahumul haqq Allah subhanahu yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq Allah subhanahu wa ta'ala ebamiunge maccan haggu gotuga edoga hukum kuravane wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin den edoga ebamiun engindane Allah subhanahu wa ta'ala eikan haggu ilahaki haggu farataki adi ilah subhanahu wa ta'ala ehuriha kame bayan kurawwa ilahu kan ei em kurin algon denne fada mi ayam misalaka bawale famiwani aisha radhiyallahu anha ya gaduf kurawma guligen nota ifkuge hadisa ya guligen ehennamas ege terega himenigen dane emmeha anghem be kambalun mu'minun ge tereng evves anghem be kamala kameduga adi firihena kameduga wes efada hukume efada kame hingaf kama wana ma hukum annani hama eggotaka amwege
kuriga sound dannawalin addi etifarun tawzir kurmuga wahaka mi ayatoga mene walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda algon men kuri regges mi ayata kiwa fawan iffetri anghenaka zinege tuhumat ko gaduf ko fikama wanama emi gennanje hataro hekin ei effahara ekandu efada hekiveri nugene wonu kama wanama ewahaka dekki mihege gaga addiha etifarun jahat haddu gaim kuranje wala taqbalu lahum shahadatan abada adi ebamihun tauba nuwaha hidaku ebamihunge hekibas Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukura maneki mu'mina ka meduga zinege tuhumatu kon ewahaka dekkum affu ena ekamuge maccan effahara ekandum hat alloluge ahulwerin nuwata hataru firihanu nugena kama wanama emihegge hekibas Allah subhanahu wa ta'ala hadotuga ilahuge shariatuga qabulen nukuraben ebami hunaki ay fasiqun wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim tawbabe ebami hunge halu islahu kuffawa mihunnan Allah fa'fusawan efada mihunge hekibas fahun qabul kuraben hama efada hen hadisa ki sawbun nuzuluga kirit qur'an algormenna fahum kuram fasewegenda ekkameke kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala eba wahi kuraba inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khayran fa inna Allah shakirun alim mi aye mi baqara surat ke sateka fansas avwanay mi aye bawa domge sawba meduga algonmen bisnala eruga quraish wanhage mushrikun jahiliya zamanuga safa farbadeya adi marwa farbadeya de farbadage matiga de bude ebamihu bahattagen edemeduga ebamihu sayu kuramun dia manake edemeduga hingamun die em edem ebamihun e debuduge demeduga hinga uluma fahuga buduta talalevi buta netigen diuma fahuga den etanuga hajjuge terega sayu kuram bima sahabi be kaluna ekan datikame kamuga wewatagenne ekan undugu sawbaki kuri zamanuga mushrikun kongulun kamakawat enna maskurin denne gota safa farbadaga matiga hunna asafa adi marwa farbadaga matiga hunna nailaya mi debudu talalew mafahuga den ede terega sayu kurma meduga faafen nekkan astuga mi bayan kor ehem fortama mi ayen aduwe mi haku aneka suwalu feden kivegen bay faafen nete mitanga angawamvi eken sharo kuramuge badaluga manaki mikamaki sharo kuray fo ekameke ekamako biru gatumen nete etanuga tawaf kurmakun tawaf ge metanuga muradaki sayu kurmakun ayatuga asawunani an yattawafa bihima tawaf ge hama lafzu sayu kurmakun faafen nete sawbaki miharu ekam manawge sawben nete etanga budu tabani talalevi negife ehem begin Aisha radhiyallahu anha ge arihuga urwa radhiyallahu rahimahullah suwal kurawani kivegen to miaye bawal lifa miwani nota miaye to ge mafhuma ki ko bato den ekamana bayan kurawani ekan hinga die gotaki kuri zamanuga mikam migotan hingafa waniko sahabi be kalunnan ekan udugu wegin ekama birufulugen wedagin etanuga sayu kurman ebe kalunna datifulu wi madin Allah subhanahu wa ta'ala mi aye bawalevi hagigatuga mifadakame hingafiya ahlu kitabi ves yahudi ves nasara ves faadu kiyane mushrikun kongulun kame kurati ehmim Allah subhanahu wa ta'ala kande eligin ekamuga faafen nekkam bayan kurawwa adi sharu kurefa eggotan hama rasul sallallahu alaihi wasallam dakka de gota kuriya gendam wi kamekkam bayan kurum gotun e angawani inna safa wal marwata min sha'airillah safa farubade ya marwa farubade ki ay Allah subhanahu wa ta'ala ge shi'ar to ge terega himene matiwere de shi'are faman hajja al bayta aw yatamara ge kola ge fulan hajju no to umra wa kama vanama فلا جناح عليه أن يطوف بهما إدمدوغا طواف كرمكم مانك إدمدوغا برجهمكم إبهوغ مرادك إدمدوغا سيو كرمكم فافين نتي أي بس فلوغ مرادك مانك كرم بينهم ميكو كرمكم نكرم بينهم ميكو نكرمكم مسألة نتكينو حقيقتوغا
beru fushamana kuraveni kuram benu miha kuriyas nukoddu kolliyas masalennete enamas mitanuga faafennete basfulga muradaki ennu misalaka mihaku hajjuge terega minaga madukoffa minaga deduwahu madukoffa awmakun nuwata tinduwas koffa awmakun eneka faafennete e bangawa ekam etanuga muradaki eduguvves ene ikhtiyar kurevidan manaki deduwas wande deduga muradaki baravana duwahuge niyala baravana du hilaw kaf maddan de minaga ene madukoffa adevidane hajjan evves unikamen nonnane etanuga muradaki teravana duwa hame madukoffiya ituru re libi adi ituran ena hilawkan edduwas libigen di daruma ituru wegen dani ennamas enaga hajjus furihama puri mihaga hajjus furiham ekamaku safa marwa demeduga sayu kurun umra ekkuriyas adi hajj kurikamuga vies edemeduga sayu nukoshe enaga hajj nuwata umra furihame nuwa ei hajjuge umra ga rukunta kuterega himene kanka emvima mitanuga murade kurindenne fadan kuram benu miha kurima ene fafen neti adi nuko annam benu wa miha nukon ayaswes ene ka masalen nete engumuga badaluga eyangawani ekamuge sobu makka ge mushrikun etanga kurin sayukon ulunu kamattaka ege fafe algonmen naka ede terega miedu sayu kurumakun nonnane sobaki eruga ebamihun asafa na ila demeduga ekuramun dia sayyeke eru ebamihun kuramun gosfa evani mifade ehen sobaki sobu nuzulun algomenna bayan wegenda anekkamaki ayatuga angawa enge omen algomen nan itura saafge midani hingada hadisaya guligenne misal ka Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu gaiba wahi kurabba والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين مياتك الله سبحانه وتعالى ينقني والذي قال لوالديه إينك من بفعنا أفل لكما تيدميهن أفهت مثالك ميقوتا manaki tiyade mihun timanne majbur kura kantaka guligen tiyade mihunna nuruhun terikan hutte ataidanini an ukhraj wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghithani Allah wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq ena ge mamba fannan ebuna bunumegge nuruhun terikamuge bunumaka guligen edemihun ekama meduga itamako edemihun enage Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga enage e bunuma meduga shakwa dannawa mikankam migotan hingada diumuge wahaka miyannan mi aye annani muawiya radiyallahu anhu yazidaki muawiya ge darikanu yazidu khilafata levveuma adi marwan verikamuga hunnewuma mikankamuge tereya jama kuravva mi wahakata mi ayatuga mi angawa fawa engewuma eggota hinga fawa kantate kamuga mana kuravi mihun wahaka dakkam feshima aisha radiyallahu anha ekama inkar kuravva kirit qur'anuge e ayatuga angawa fa eyon engewuma nota e wahakeya mi hadisaya mi gulumen nek hadisa ekan bayan kuravva ekamana wahakafulu dakka miyone walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli aisha radhiyallahu anha radduga ekamana vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala mi aye bawala wafawani tifada gotakan nune Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga angawafa evani hagigatuga bappayaku dariyaka verikan liedinuma nuwata mamba fange faratum verikan nagul kuramun diuma mikama gulunguri evves wahake nune mikama kimi Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga angawa fawa ekek engewunta kutereng khabareke ekamaku timankamanage
uzuruge wahaka maneki timan kamana faafen ara nugane timan kamana bariyabegen wakan Allah subhanahu wa taala enge ugei timan kamana be gotun bawale umke maneki mi ayata fahun hinga mi hadisa ya guluwagin ei ekama gulun muri ayate ka maneki kuriga berikaman a muawiyat gafana fawga adi yazid hame gota mi marwan mi aili berikam fechigin awmaka mi ayettoga miya engumaka eggevegenne nuwe nota e soba gulun huri kame nune den aisha radhiyallahu anha bayan kurabani timan kamana behe gotum bawale vie ayettakin ega timan kamana ge udur Allah subhanahu wa taala bayan kurabwa fe wani ema komme ayettaka sawbe adi kom hinga komme sawbaka ayettakun dalilu dekkeka nuje ema aisha radhiyallahu anha hameya ewahaka awma guligen aisha radhiyallahu anha ekan dogu kuravwa adi marwanu dekke wahaka fulakiye itur fulu wahaka kama bayan kuravwa mewani maneki aili verikan fatura e aili verikan demehettunga maccan oy engeume kamuga e wahakata mana kofawati demmeti amu qaida ilumeringe meduga amu qaida ki al ibratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab ibrataki qur'anuga ayatuga amu engewu sawben no khasako e manaki khasa sawbaka guligen ayate bawale fo ikkamuga yes ege am hukum emmenge macha hingane ehnamas kurin denne wonu gota algon mennan e sababu dene gannan fasehawane adi ege mana dene gannan fasehawane sawbun nuzul algon mennan engi fo ikkamavana misalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga sahabi bekalun suwal kuravani wa yasalunaka anil mahid haida behe gotu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala angawani qul kalegfan widalwa shay huwa adha ay bayyike nota undaguleke ekambaluna kurimatiba fa'tazilun nisaa fil mahid angem bekamaluna durheliwe gannashe haiduge terega wala taqrabuhunna hatta yatuhurn ekambalun tahiru wajjo maddan tiyabamihun ekambalunna karin wash fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah ekambalun tahiru wegen fikamavana madin tiyabamihun ekam Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabwa fawa gotuge matin ekambalunna kari wash inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah subhanahu wa ta'ala gina tawbawa adi gina tahiru we ganna mihunna lobodi gannawati labade khunne mi ayatuge beru fushan algon men mana kura iruga hayda behe gotun sual qur'ane eba mi kalege fana kul kalege fana widan wa shay huwa adha ei undaguleke veneke fa'tazilu nisaa fil mahid tiyabamihum anhenunna durhelimash hayduge duwasorga wala taqrabuhunna hatta yatuhurn ekambalun tahiru wajjo maddan ekambalunna tiyabamihum karigas nuwas mi ayatuge beru fusum mi fennani eki ekan algon men ekambalunna durhelivu adi ehem manegga bunave kamavvanama gegaves nuulu misalaka beru fusuge maneki ehennamas ennum mitanuge mafhumaki aslu sababaki algon menna hadisunna adi sababun enguni algon menna engeni ayatuga miya aslu mafhumaki kobaka Anas radhiyallahu anhu vidalwani yahudin hantakura gotaki angenun ge haydorikamuge duwaswaruga game vesnerele ekambalunna egga ettashimatin kanu hade adi mane kabo enuhade adi ekambalunna akuga eggega dirives nule bay faru ekambalun waki kotriyegga waki geegga bandu koffa bahata eduwa sor nimende ekambalunna wahaken nudakka me eggega nule keum buyumen evves muamalat nukure den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekama behegutum mi suwal kurveni den Allah subhanahu wa taala mi aya mi bawalawwan Rasul sallallahu alaihi wasallam den hadis kuravani jami'uhunna fil buyut tiyabamihum ekamalunna egga diri ulesh
wasna'u kulla shay illa nikah dema firikamu gulum fiyawa en huriha kame tiyabami hun ekabalunna ekuga kurash mi ayatuge aslu mafhum algon menna engeni mi aye bawale un hadisaga rasul sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan ko devvevima yahudin amal kura gota dima idikolan algon men amal kura mi jeheni hama ikani mi ayatuga miwa fa'tazilun nisaa fil mahid hayluge duwaswaruga تياباميهم أنهننا درهل ماشو إبسفلا ولا تقربوهن حتى يطهرن إكملون طاهر وجوم الدان إكملون تياباميهم غاغولي ونولش أنغوافا إبسفلوغي مرادكي هم إكني دم فيركموغي غتون غلون فيوا إهن هوريها كمي كرموغي مچا أي رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح تياباميهم إكملون إكوغا إجيغا diri uleshe adi dema firikamu gulun fiyawa ehen huriha kamen ekambalunna ekuga kon ulesh maneki ittashmatin ka huriha gulun take bamwa shem Aisha radhiyallahu anha ge ariun asfawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kamana hayduge duwaswaruga ekale gafanu timan kamana ge istar fuluga timan kamana ge falamas ganduga nota ma kaluwaga istar fulu aluvagin onnawa ekale gafanu qur'an kiyawa vidalwamun gendabe timan kamanage haduge duwaswaruga ekade fan timan kamanage ma kalwa masmatiga nota falamas ganu matiga istarful alubagin onnawa ekade fanu qur'an kiyawa vidalwe adi timan kamanaya samasa kurawwa uluwe maneki ekama guligen yahudin amal kuramun dia fadan nennune algon men muslimun amal kuramun dam mijin emvegen yahudin na bunawigen dia muhammad wadagen timam menge huriha kamaka eba khilafe wadagen na du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon menni hewbas aduha adi hewban amal kura ba ekam ga levevun algon menna Allah ta'ala ge diinuge ilmu libigatuma adi unganuge magu tanawas kurawwa ekam hore hurasta neti kurawun Allah subhanahu wa ta'ala ge kalima ufuluma adi ilahuge diinuge ilmu ivuma masaykura farayataka hurasala ekan hutuma masaykura emmeha farayatake Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ediwodi gannawa gotaka huttuwa ebami hunge faratu mi ummatuge ilum merinna adi emmeha muslimun salame kurevu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.